Ishonile bakangwane. Ngwane Nxumalo lona Nguwe Likusasa Letfu. Nguwe Likusasa Letfu inhlangano lengekho ngaphansi kwahulumende lebuketa indzaba temvelo ikakhulu ensheni ukuthi manje ikhuthade insha ukuthi inakelele imvelo yayo. Sawuthanda kubonga singuNguwe Likusasa Letfu ukuthi sibe khona la ntikhandle nonke nishiye emakhaya enu nite kulelanga lelishisana kangaka site unakelela imvelo. Ithimi yalamuhla ke beyikuthi manje imeme bobabe beyithi men should man up for the environment. Lekusho ukuthi bobabe abadlala elichaza lelibonakalako ekunakeleleni imvelo. Njengoba sengishito ukuthi manje Nguwe Likusasa Letfu ubuke temvelo with an emphasis ukuthi manje ukhuthata insha besendela ukuthi bobabe kube ngibo labatawukhombisa abantwana babo ukuthi manje imvelo iyanakelelwa ngendlela yokuthi manje kubuthwe tibi lokubutha tibi ngiye nje indlela yokunakelela imvelo. So ngidawuthanda kwendlulisa kubonga kini nonke lenisibambisile kule awareness lebesinayo kule campaign lebesinayo yokubutha tibi. Ikakhulu kodwa sifuna ukuthi kungabi into yelanga linye. Sifuna ukukhuthata ukuthi manje abantu bayinakelele tindzawo labahlala khona onke emalanga ngoba nawe ekhoneni lakho la uhleli khona unakelela imvelo. Kusukela ekhaya kakho tibi nawo tilahla kahle utaba nemphakathi lohlobile utaba nelidolobha laseMbabane lelihlobile utaba nelive laseSwatini lelihlobile umhlaba wonke jikelele utawuhloba ngakho ke sabe sesiyinakelele imvelo. Ngidawuthanda nje kubonga ukuthi manje banikati belidolobha laseMbabane masipala basiniketile ukuthi manje cha ningeta into bavumile ukuthi singasebenza sisebenzisane kanye nabo site ucleaner la kaMsunduza besingaklina kuyo yonke indzawo but nje kukhethwe na indzawo naye yaMsunduza. Ngicabanga ukuthi kunesizathu ukuthi kukhethweleni iMsunduza njengabanikati belikhaya yakhe. Sibonga nothi manje kukhona nebaphathi betemvelo eSwatini nabo lebafaka stembu kulomsebenzi lowentiwako ngoba egcineni konke lokwendiwe kubuye ukuthi imvelo inakeleleke. SCA nje ukhona la emkhathisini wethu sinaye babedladla la lomele yona i-Southern Environment Authority. Siyabonga kakhulu SCA lokuthi manje nikubone kukuhle ukuthi senda into lengiyo kunakekela imvelo nasitawusebenza nalibandla laseMsunduza. Ngicabanga ukuthi ke lokhu nje bekukukhombisa ukuthi cha kusetaba nalokunye lokusetawendeka lelanga leli bekulanga njengoba nibona nje ukuthi clean up the world lena wonke mhlaba wonke nje kunebantu nyalo labaphethe amaplastic babutha tibi labanye bahlanyela tihlahla labanye baklina lwandle la kunelwandle khona labanye kuphishanekiwe nje kunakelelwa imvelo kukhuthathwa ukuthi manje nawu uyi-individual ungumuntu wedvana nangabe ungumphakathi hulumende tikolwa nato atidlala elichaza tina la umva khona kube nento la idlalako letawukhona ukuthi manje inakelele imvelo. Ngiyacabanga ukuthi manje from Nguwe Likusasa Letfu ngidawuthanda kwendlulisa kubonga kakhulu sengidawendlulisa kubabedladla lo ngiyena abuketa indzaba temvelo la ekhaya eSwatini ukuthi manje imvelo iyanakeleleka etikweni letemvelo tekuvakasha babedladla ngikho